دوستیم برادر عزیز خواهر مهربان موجه قرار داریم در شرکت آغوزمی سهر قطعی بچه را جراحی موی سر وارد خلاصه که رشتگی شرکت آغوزمی شما ببینید یعنی که با سهر قطعی هیچ کنیست نشان تامتیم کدمید بعد افیر در اومده و تماشا کن یعنی که بعد افیر میتونی هم تماشا کنی نامراشون من در خدی چی موندم این سرتیفیکاتشون سهر قطعی چون پای یعنی که این شرکت بعد از شرکت های بهترین یعنی برای چسباندن موی سر با دیلیپر میتونی انشاءالله چیکار کنی زنگ بزنی آغوز مید اینه برادر بهت جاکاشون تازه آزاده با دیلیپر استоматология دارم جای دکترخانه доктор я могу показывать вам? Вот доктор работает, обстановка по кайфу. Доктор, сколько этап мы будем поставить этого человека? Двухэтапная операция? Да, двух. Вот здесь первый этап, а здесь уже второй этап. Второй будет, да? Беташвиш. Мы с утра должны были здесь 7 часов, к большому сожалению, пробка попали, на час опоздали. Бисмилlah, сейчас убираем волосы, потом вот сейчас готовить донорские зоны. Донорские зоны, что такое, доктор, пожалуйста, скажите? Донорские зоны – это те зоны, в которых мы будем забрать графты. Вот здесь заберем графты и сюда пересаживаем. یعنی برادر عزیز از اینجا گرفته در پیششون میشونن یعنی از خود در خود این بچه ها که میبینی بچه ها 23 سال 24 سال دارن یعنی کلشتگی به سبب های گوناگون ای آوا میشوه مقصد یعنی همین بعضی آوای رسیه آدم هم خیلی میکنن دکتر یکی از بهترین دکترها است الحمدلله некоторые люди сюда придут как вчерашний вот этот брат пришел отсюда идут наоборот как говорится не на хорошем настроении потому что они придут что думают чтобы просто от любого места берут волос и поставят в голову так не пойдет правильно доктор یعنی بچه ها دونورسکی زونه که نباشه تمام این بچه ها گلی هاشه یعنی که پسی سر ولی جایی که هست مو بگیرم بچسبونم سهر خطی ما شرکت آغوزمی دیتا одних из лучших клиника в мире برادر عزیز در روی اکران دوبار بزنید لایک شد اینجا یعنی که زنهای هستن مادرهایی که سلام علیکم سسر میسپر برادر عزیز در همه شهرها دارن یعنی که دبی بعد دبی چه ازبکستان در آسیا باشه مسکو سنت پترزبورگ اوفا کازان در همه جا دارن برادر ما سهر قطعی اومدیم بچه ها آوردیم یا خیش تواری خودمانه حرکت کردیم که چیکار کنیم جراحیش بگذاریم ساعت 7 باید اینجا میشتیم اپازدت کردیم я могу этого забраться сразу? Да. Он тяжелый, буду держать. Знаешь, хороший будет. Вот так. این چسبونی چند سومه بابا جان 70,000 سر میشه تا 140,000 برادرم
гаранти ҳаст ина мӯи сари ман биромад ку бачаҳо. ёк баъдамиам самнини дорӣ хиёл мини пари кай. алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. алайкум салом ва раҳматуллоҳ. питерда ҳаста? Бале, дар шаҳри Санкт Петербург, Уфа, Казан, дар ҳамаш ҳаста. Дар Ӯзбекистон, дар Дубай. номерошо 904 604 85 70. обязательно агҷое ки занг задед кадом шаҳре рафте ай номи бобоҷонро фаромӯш накунед. гарчанде баъзе шумо моро ҳармат намекунед, аммо аз номи ман бираванд 20 000 30 000 то 40 000 скидка медиҳанд. хусусан дар шаҳри Санкт Петербург 40 000 скидка мекунанд. не як хел ҷоаш инам халка 20 000 мешавад, 10 000 мешавад. як барои одамои полни кал мегӯм имҷа як сар шкофай мисол 10 000 мекунанд. ҳамин хелай акмал. бале ба ҳазу гаранти ҳаст бародаро. ин мӯи сари мо биромад кун. бале бародарам, ришам мечаспонам, бурутам мечаспонам. баъзе хоҳаро ёки бародаро қошошон мерезан ба сабабҳои беморӣ. яъне қошдори бо зиёдкунӣ ё намекунанд. яъне сабабҳои гуногун қошам мечаспонанд. яъне ки дар ҷое ки дошти рехта ҳамонҷаро барқарор мекунанд. бале ба дасти рост хӯрдаистам вақти эфира. ина дасти ростум бародаро, и дасти чапа. дар эфир чапа метова. нурулло алиев брид. нурулло алиев алҳамдулилло ғолиб шид. аз було шуд бародаро. ина ман ҳозир уст мегардам камерара. на ина дасти рост май дидеё. сини хирда мегардум ҷе тарафи чап метова. алик аллоҳ ҳидоятат кунад. алик али чӣ қадар шумо дилтон ғарз ҳастай, чӣ қадар шумо дилтон ҷазир аст ки ҳар кас аллоҳ чунин дил начи метиҳад. бё гапи зиёдӣ нагундаи сари набоша то мусалмони ҷо ҷои хоҳаро кор мекунанд. гарчанде номи мана ҳарчи мегирӣ, шумо пайравони он шахсое ҳастанд ки дар ҳамон европа қанчиқӣ карда мегарданд. мутаассифона шумо гӯш кардан моро бовар мекунед. аллоҳ иҷод. бале салому алайкум ба мардуми ғариб. алайкум салом. ҳозир рафти ҷорраҳои шуморо нишон медиҳем иншоаллоҳ.
جون می سر چسبونده نگفتی چند پوله گفتم که ای 70,000 سر می شود تا 140,000 اما از نوع من گفت زنیم 20,000 30,000 40,000 ارزون میکن الحمدلله خوب تنج الله خیرتون کرد میدارم بریم نه در روی اکرام برادرها دوبار بزنید لایک شود امروز انشاءالله قرآن های خیریه میآیند قرآن هایی که خیر میکنیم میان میرسن روزی درهن باید پلوچه کنیم انشاءالله بعد با تقسیم میکنیم اگر خطا نکنیم زیاده 500 یا 1000 قرآن پیش از ماه شریف رمضان حرکت میکنیم تقسیم کنیم تا در رمضان مردم بخونن در حق ما دعا کنن نو شخصانی که نیاز دارن به قرآن شخصانی که برن در تای سومکش پرتایش بگیره با کویت خالش رویش نگیجه و میخونن نمیخونن در حقیقتا نیاز داشته باشه وقتی که پلچت کردن فی سبیل الله ما سوال میتیم از برای خدا سوال میتیم سلامت باشی رول بکن الله هدایت بکنه یا خیر مالی همین جوگا نشستیم الحمدلله مؤمنان نمیکنیم تعریف میکنیم ساعت 6 7 روزی ما دکنیم السلام علیکم برادر خیلی سوزی سلامتی خوب هست خور بور همه طرفت هست آخی الحمدلله احمد شو الحمدلله خوب تینج اکنون جانگری با وارد اومد کو برام خوریشه برام خورا شسری زده کو حرام خورا که صاحب شیست زده سوده شو کی السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یک قرآن به ما انشاءالله یلینا گالری حرام خورا میدونه غریبا را فرید میکنه یک نه هستم من پشتی هیچ کش نمیگیرم من پروتیک شخصانی حرامخور و قمارباز هستم اما مثال میگم همون قمارباز یا که یگان تاش میروه یک نواری که میکنه که در همون یگان کجی یگان جو یگان کاری خیر است یک برادر در جا مونده یا مادر در یگان جا مونده مثال میگم ویدیو میکنه میپرتوه البته که واسه آب شستمانی تو همه ببینه اما من نمیدونم چی مسئله گفته سوده شما که در طرف های شما هجومه میکنن بله ما خود ما هجومه گریم زنانه مردانه یعنی زنها برای زنها مردها برای مردها خود با یک خوبی هم میرفته است که هر نفری که پیش ما بیا ما نامش می نویسیم چیکار میکنیم برای حج فرضی انشالله یکی نامش غلط میره الله نگهبان باشه سلامت باشه دولت دعوتو بسم الله اکا همون بازی را شبسیست و زده افیری همون را با خدا نمیدونم ندیدگیم اما باوری ندارم که لنگری افیری ککوت حرام خلا زده باشه یعنی شخصی که همون حالت قیمار بازی شده نظر دارم لنگری بهترین برادر است الحمدلله اینم دین شاو کیم گیجو برای کمک رفتت نبود دام تلگرامش بدوری هستن دامو چون کدوم رایون دینم من وقت نیفتم زنگ زنده در کدوم مترو شما هستین آدرس میدهید نویسین نمره تلفن شما چند هست نمره تلفن ما 937 733 93 93 937 733 93 93 مترو لوبلین شما میتونید که حاضر چیکار کنید در واتساپ بنویسید از بعد ایفیل برام ان شاء الله آدرس میفرمام که بابا هجوم چی فایده داره هجوم این یعنی که خونی غشت خونی درنی وینه نیست خونی غشتی بین موشک پوست گرفته میشه خونی مردگی
салом алейкум. Мӯи сар часпондан чанда? Мӯи сар часпондан бародари азиз ай 70,000 то 140,000, аммо аз нои ман гап занед 20,000, 30,000, 40,000 бо арзон шо мекунанд иншааллоҳ. салом алейкум. ҷавоб гуфтам ба фирме. нагуфтем ман хизмат кардам. Хизмат чӣ? али биё фитна надозе, провокатсиони саволо надзе, аз худо битарсе. Ака бобоҷон дастгирӣ кун. шведе кӯйбеш чиай? нура чо мекунӣ сума пафта? фарзонаи шераи аллоҳ ҳидоят кунад. занҳо ҳатто дар фитна хушанд. боиш нависта ҳатто генерал муродов нависта, мамуров нависта ки аз қавми лути ҳамин результати шумо чанд моҳ шуд. нигоҳ кунед, ман 4 моҳ шид мӯҳ часпондам. 4 моҳ шид мӯҳ часпондам. аммо 2 моҳ баъд шитоби мо второи этапша задем, яъне як бор пеша задем, як бор ақиба. 2 моҳ баъд ки ақиба бо часпондем, дар мо ҳолат мана бо полни сплашной кал кардан. дар 2 моҳи навоз бо мӯи сари ман биромад. дай ба ин бор пас кардам шуд. ман қариб 10 сол шуд ҳиҷома накардам. аллоҳ борид ки ман ҳиҷома карда будам 2014 буд. хуб аҳмадшо иншалло мегирем. кӯйбеш дастгирӣ кунем. аллоҳ баракат. шведе кӯйбеш чия дастгирӣ кунад шуморо? яъне блогерои мо бачае ки оид ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ бисёранд, бисёр корҳои хуб саркор доранд, аммо мо ҳамаша вақт надорем тамошо кунем. шумо чӣ заниматсия мекунед? навкушодем ба чӣ хелша дастгирӣ мекунед? 10-15 подпис чӣ ба мебинед? конкурса сар ё ягон ҳофизо равад таста. ассалому алайкум. алҳамдулиллоҳ толиб саидов. эҳтиёт бошед. нигоҳ ки ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ бародаро номаи аъмоли мо мешаванд. агар дар ҳолати блогер бошем, яъне ҳамин малоикаи дасти чапу рост аллоҳ барои чӣ моро чикор карда мондае ки ҳар як гуноҳ гарчанде худаш қодир аст, худаш тавонову бино аст, аммо бо ба замин вазифадор карда дута малоикаи рост ва чап ки гуноҳу савоби мо навишта шаванд. ба ҳамон хотир дар ҳаёт эҳтиёт бошед. гарчанде лична мана ҳаромхӯр, дӯз, чӣ чизое ки намегӯянд. аллоҳ лаънат кунад ҳаромхӯр, дӯзу хиёнаткора. аллоҳ лаънат кунад ва аллоҳ лаънат кунад. тамашо чиқадр азобона кашидем. ба ҳамаи мо чикор кунем? сабр кардем, паси сар кардем, накардем. ака бобоҷон лавтурба куҷо даи? лавтурбаш чие? ассалому алейкум ака бобоҷон. алейкум салом ва раҳматуллоҳ. мо ҳамин камтар молу чорво дорем. аллоҳ баракатон ки дар молу чорвотон ҳалол кор кунед, тоза кор кунед иншоаллоҳ. ҳавои фурӯхтанӣ он чиай? он блогеро қатъи бурӯи видео кунӣ мегиранд, паҳншо мекунанд. мардакай ку ака? ман медунам охи мардак кияу лавтурбаше чӣ ки? ассалому алейкум. конкурсбозӣ мекунам. ростиш конкурсбозоро ман аз 3-4 касша мешиносам хеле аз наздик, аммо намедунам кия гуфтаси. муборак шав муйсар. саломат бошӣ, саломат бошӣ. аллоҳ хайртон кунад. дар ҳамин ҷои муйсар часпонем. абубакр ҳамҷа бародар аз соати 7 саҳар овардагем. ҳамҷа операсия рафтаст. сайт гисар тв аллоҳ ҳидоятшон кунад. конкурсбозора могу? Это вопрос только был. ки чизи фурӯшӣ дорад, марҳамат шабакаи мо барои ҳарди фурӯш мебошад. насим
بعد پیرسه وارم نمیکنه چشم سر. بعد پیرسه یک کمتر امی چی اما اگر پیش کنن اینجا یک آب میفروه دارو میکن مثلا بسیار توالت میره پیش آب میکنی میگذره. بعد پیرسه وارم یک جواب بودیم در چند روز میچسب در چند روز هم 5 ساعت پیرسه میره. خب این کلینیک لوبلینو کرور داره نه این کلینیک در مترو نیکراسوفکا برادرو در نیکراسوفکا. سلام علیکم حاجی بابا ای کجامو میگیرم میچسبم ای پسی سر میگیرم برادرو در پیش میشونم ای پسی سر میگیرم در پیش میشونم در زمستان ممکنه برات جونم بله ممکنه بله موی سر چسبون دنی چانس مای برادرو من دم اول ببینید 904 604 85 70 یعنی کدمت که بعد یه فیلم میدونم در کامنتر نمروش رو می نویسم ای 70,000 تو هست 40,000 اما از نوع من همه وقت گپ زنی 20 30 40,000 چی میکنن اسکیت میکنن. و سلام علیکم کیامو موهاتون یا بکش ای راستی اینه موه اینه موی سر چه بچسبون اینه موی سر. من 85,000 گفتم شما سکیت که میتونین کرده علی سمتریت خیلی است البته وقتی 85,000 تو میگن بعد سکیت که کنن میشوه یا شاید 100,000 بود یا 110,000 بود شما را سکیت که کردن از نومی بابا جان همه وقت بگی سکیت که میکنن انشالله. سلامت باشی گب نیست شیرین سلامت باشی الله خطون که رحمت برای این بچه های کمراب سلام بچه های کمراب علیکم سلام. بعد این موش چسبوندگی نمیریزه نه امی گارانتی داره الله که امی امر تدروز کنه انشالله گارانتی داره هیچ تشویش نشه. خب بچه خونش که میخیزه میریم ولی 5 ساعت در پیرسه میره میشینیم در اینجا سپیسیالیست توجیکی نه سپیسیالیست ترکمنه اینجا bayrak شده یه بچه های ترکمنستان هم اینا بچه های ترکمنستان هم. الله در عمر جان تو برکت یا مایده میریم با تلفن خرید 1 ساعت چی در چی نیم ساعت چی میده فیلم مایده میریم تو چلو کنیم و کارای دیگه هم بینیم. بسم الله سوز سلام باشه я потихонечку пойду это его телефон я потихонечку пойду брат как он встанет закончит операция хорошо пусть наберет меня хорошо я его потом такси закажу придет давайте удачи вам телефон я здесь оставил его вещи там хорошо. بعد برای موی سرچسبانی آدرسش بگین مترو نیکراسوفکا نمروش 904 604 85 70. مایده میریم این بچه های
5 ساعت اطراسش میگذره موندیمش هم میگم بریم انشاءالله. بچه ها را باید بریم تلفن خریداریم. خب اینا برادرو کلینیکشون، کلینیک آغوز مید. اینا ها، این همه رقم ها را سکرین شات کنه. اینا 904 604 85 70 یا که اینستاگرام آغوز مید کلینیک. اینا ساعت 9 تا 10 شب کار میکنن. اینا می نیکراسف کرده. اینا استوماتولوژی همه چه دارن. این ماشین ما قاقای جای درجه نمروش نمیتونم تو بکرم. نمروی ماشین نمیتونم اکسای غش دیا بینی بعد میگه که ایتا اوتا. بسم الله. خوب کدی؟ بشی اتا دا پیش. میشنی چی ناویگاترت کار میکنه؟ من افیر نبرم.